तौदबी यादबा मखलगी पोटसिंग खरा तौबा मतसु मरुइना समाजला लैरिबा कोई कॉमन पीपल इंटेलेक्चुअल नतबा कॉमन पीपल कांगबुसिंग मरुइना प्रजा इचम कांगबुसिंग दा कोई म्याम पुलप खांमिना दबी यादबा मखलगी बेसिक नॉलेज खरा मदि मतंग दे सुम डिस्कशन तोकजिन बने तना मयाम दा आनब तदai नो रुसरी तो सुकुइना था हुम मरिजी कोई इरांग लैरो मतुंग दा कोई लान थमे ना हाइबे ताई मणिपुर की टोंगान बा चिंग लोन जगह ता तारे हम जिंग दा इरांग थोपगी नोंमै कामनबगी दिमी शिबगी मिशिमिना की मयाम अमा मदुदा अखोइना हाक्थिंगदना मणिपुर की इज्जत सम्मान तेलोइना कोई बाउंड्री मसुंग राइट टू लाइफ द राइट टू प्रॉपर्टी मतु प्रोटेक्ट तौनी नो होनरी मखलगी अखोगी थंगना कोई चिनाव संग मयाम अमा अदगी कोई माइंडोल सिंग मरुइना तोंगान मणिपुर की तोंगान जगह दा मैतै सिंग खुंदारिबा जगह सिंग मरुइना मसिदा कोई अहिंग बिछिंग खांगदना आई जागी आई इशुगे आई पुरोइबगे इउंग मनुंगी सेबा तोंग लेगे तो बाई की माइंडोल संग मतुगी खांगपम मतुगी फोन मयाम सीएसओ मयाम न होनबिरिबा मयाम चेन चोंगिबा मयाम ते दिल्ली मणिपुर मसुंग तोंगान बा कोई इंडिया की तोंगान जगह मसुंग इवन इंडिया की वांग मदवाबा लैरगा मतुगी वेल विसर ओइना लैबिरिबा कोई मिटै सिंग मसुंग मतुगी कोक थादादना वकल थादादना कमाइन तोतना बाउंड्री कन्गेदगेदना होनरिबा मखलगी मयाम सेगे अपुनबा कम्युनिटी इफेक्ट ओइना पुंजिनबा इफेक्ट अमोइना हौजि देखुना नोंगाइबा मना यूनियन गवर्नमेंट ना ngarang na handa mayam lain tapire mayam lai khambire union government na lairiba BJP government masida achouba sarukuma lauriba home minister ba Amit Shah na akhoi gi chaluba akhoi gi honorable chief minister imaru biren mai kangbu sing amasung kokomi gi chinau sing da wari sanana batung da manipur gi boundary se kayal loi na haibagi amuri short over amka hanna chu haiba atigi loina na akhoi gi manipur da makhal amatagi oiba tongan ba khena ba separate administrative piu na maybe cookie homeland bu hagera my district council bu hagera my territorial council bu hagera amad da type lai bi yaro na haibagi wa ma phongdur e na haiba se ta da khoida nungai badi phawe machi batang jire daina mayam da ina etang aina hangajanung baina aina khoi kanjanung bisi du phane am har babu da hojita psychologically like bu makhil gi khoi gi trauma ma machi da khoina manipur gi prajana marun particularly BT community re lai bu kangbu singna hari ba mayam si moina du har babu da ke ham thaje ge na hai bisi machi da maji mut question mayam ma tongan tang mai issue macha mayam ma thore ko moina khoi tumin na moina ajmain tong na hare Amit Shah na hare the prime minister na sang raba मखलगी पार्लियामेंटरी कोई सेशन पार्लियामेंट की सेशन मदुदा मणिपुर इशू दा वा खनगदौने ना हाइबगे अतुगी नमेतुरे दा अतबवा मणिपुर की मतंग दा मिनिट अहम खक्तंग despite his long speech magi sang of speech to maduda minute myam ngang ge da manipur go in minute ohum ka ngang ga manipur shanti hanjilani na hayo wai basung koina Amit Shah na tori ba makhal gi hairi ba myam du maduda koina kem ken thok tana lege da ge lagoi da ge kem thajin nga oi da ge na haibasi masi achoba mut question mo ra na haiba tai manigi praja hoji ba yam siang na har ge to be very frank manigi praja hoji ba ho thaje da ba gi leiba makhal gi pot se hoji ba dum leiri adina hajenangi adagi loina na atoba mana haiba BJP की लीडर होम मिनिस्टर ब अमित शाह ना मसे मोदी ना समाइतों ना हाइरी वा मैम मतौरी मैम से मशीन मरम मोदना अखोगी लाल हौरी बा हगद्रा लान कापी ब नोंमैना कापी मखलगी कुकी लोइना मंगनते हाइब नोंमै कापी ब कुकी कांगबु सिंगसे मसीगी लैरि ब मखली पोटसे मोय एक्टिविटी से मसीदा अरोई ब मखलगी फुल स्टॉप नंबर अरोई मखलगी पोट नमा पुरपंग मी हाइबसे लैरब लैत्रबरा ना हाइबसे सिंग मखलगी तंगान ब वखलगी ओइ ब मखलगी वांग मैम अमा थमोय द कोइ ततन हांग mayam na akhoi hojik ngarang nahan na metkhani siro ko ubada nongmei kamna bagi chang masing handabadi uri akhoi ubada but kamna ba lepadi natte handabadi uri masi am sing arge di apum ba ma leiba kanda apum du ki man e hobadu di kitang di khae na harga su apum du phari na habidi ya da haga antine le sogena apum du di yawi ba marung do hek lokthutri bhabudi अखोना जगह में अमु हरपे नत्रगे सेम जगह दा हरपे अदन मरोम लोकथोकदोनि हाइबजे मसे अखोना खनदबा यादब मखल पोट अमा ओइबा मसे चमचम मखलगी प्रजा सिंग खन मखल वकोल म्याम दने ngase ina नहुनना प्रजा त रिमाइंड तोजबा मसे अखोना खंगाई मसे अखोगी लेबा की थौ पुरिबा आगी मरुम पांग चिनाव सिंग दाइना मदमा आइना थमजनि मसे हाइना बले अखोना टेंशन हंदरे अदना मणिपुर की टोंगन टोंग जगह दा नावाई तोरन मदमा त नोमै कापन की चांगले पे इम्फाल ईस्ट वेस्ट कौट्रुक दा दे फाइयेंग दा अतगी लोइना अखोई बिसम district ki tonga tong jaga sing da nongmei kamna bagi chang handare hatana haire hatana koina tension handare hatana koina peace na have jai absolute peace side se leire na koina haiwi adu bakra lei mamdi na hoi matamam da pithribi ge choba makal gi statesman noiba Martin Luther King hatana
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯟꯇꯤꯜ ꯂꯦꯁ ꯖꯁꯇꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟ खितंग ईज डाउन तौरे टेंशन खितंग हंदरे हाइबदन मरमदना एब्सोल्यूट पीस लैरे न हाइबे यारो इन हाइबसे मसे कोइ मणिपुरी कॉन्टेक्स्ट ता लैरे फिल्म जे त कोइ नहोन नखिंग तकर लैन खले अदना मसेदा सिगी इशू सी ग्रेविटी से असंग मतिक चाउरे असंग मतिक वांगरे अदना प्रजा सिंग कोइन म्याम न तौगदबसे मसे अमुक हन रियूनिफाई तौमा सोलिडिफाई तौबा मुन्न वखन खनबा अदुगा यामना काइतारे गोशिप तौदना अमसु अमसि सोकना मखलि वा हाइदबा अदा ओलेदे अखोगी ट्रुथ मदुगी फेनोमेन मदु कप्तम अखोइना खंगन होनबा मदुदा कंसेंट्रेट तौबा तो मुन्न खंदरगा पोटसिगी अनाबसे कराबदे लैयेन हाइबसे मसे टोटली मसे वन्स फॉर ऑल मसे अखोइ फाइंड आउट तौबा मसे मदुदा अखोइना वी नीड टू गिव ए सॉल्यूशन मदुदा अखोइ सॉल्यूशन पीबा ना हाइबसे अखोइ तंगाइ फद मखल उपा हाइदि मदु ओय अदना राजनीति तौइबा electoral politics changi makli ran to kangbu singsu mera pai bi phami ba khoi mindol singsu adei loina na line kam nei kangbu singsu wakhan khalle be intellectual academician kangbu singsu khoi mi anje pala di group to ba amuka hanna tasilaga hanjin phagi para se revision se review cha hanjin to ba atu khoi katawa den somewhere something is wrong in our society system da show ba mate yaure ya be khoi udi ura bane na hadi ba show be se karawa den na khoi na yam ingna gyan ta na khandaraga khoi na wakhan khan ba da kal ibrahim kale 시고이바 막hal기 포트는 거기 강도비 약도 마땅 야위 아드나 강는도 마두기 마땅 마두다 코이나 나우나 나이나바 아마 묵장에 아드 마시다 그나옴바 가라나 political mileage long 너버기니 나 하이버기 이슈시버 축자오버 얌 sensitive 보 얌 emotional 보 막리 이슈제 dramatize 도다나 마함마데 코이자 짜다나 방강나 강바 immature 도이바 막hal기 statement 피바 아마승 마두기 라우다나 콩다나 상독다나 쿠탕가탄 또 마두 마탐스나테 तौरिबा खुदिमकि लोइनमकति दरकार लय बत्तोबदि the need of the hour मसे लाउ खोंगद मतम नति कोक थादग तो मतम सत्रंग सानबगुम बने करम मखलगी पार्टी ना सोंग ममायदा सत्रंग ममायदा फमी कांगुदुगा सोमद लैरिबो कांगुगा सत्रंग सानबदा करि करि तौरगदगे मान करि खलेगे करम मुप थांगदोरिगे सही मंगा सिदा कई लागतोगे ना हाइबसे अखोय यामना बन्न खनबा म चंगे तुन यामना हेस्टिली ngahktang emotion da ngahktang gi अखोय कनो दा अखोय मदेदा अखोय वाक तोरगा बंगलाव लाउबा अदुगा माइंडल सिंग emotion sentiment से खप्पगे सानरगा मदुगी advantage लorगा political mileage longni in khanba मदुगु वखल लैबा मी यावरगदि मदु handopana phai adu madu na afaba makil pot poroi matuna hena matter se mase hena bakhina aggravate to ba hena chauthon ba hena khanhan ba madugi pot oikani en khala da yagan mase khutakta lepi na phai ain hajiri bise mase myam loin uraba ngawtani adu the best judgment khwaidi phaba makil judgment yakana pika da no na haibata gadi prasasida leiri ba society se leiri ba praja chinau sing myam se sigi common people se sigi leiri ba yam cham innocent ba simple logic madu apply to makil ki thorok makil decision do that is the best judgment khwai pham makil judgment ne madu khoi munna khoi naina ba khoi darkar lai khamina ba darkar lai na haibase ai maduma ai myam thamjage media gi chinau sing khuthang da mayam ngang haltang ai na khangjaba ai ujaba khara mere observation yam detail way na in the claim to badna te mere observation na your opinion is a very innocent civilian amoina aina thamjaba matam da laibise khutam for example khoi assembly session shidigi heto hobe haji assembly session ji tawro mayam nai masagi assembly session to bum je to bani madugi laiba bar samitan batungena masida laiba issue sina manum badana thom makhal pot se kitang yangsil laga matam kitang bibiraga issue si laiba the nature of the issue the gravity of the issue masi yangaga masigi detail pros na ko matu discuss so si kadawa de ga horopano kadawa de ga okun solution pige to no kamai pige to no na haibo to si na haibogi madugi IT special akogi assembly session or emergency akhoi assembly session tawsi na haiba prajan haiba kuire adu hadi masigi onna taina bada na haiba tai tang atopa am tongnin torme kun ma tu me toi hawjang na naw masi 29 the fixed ore 29 the fixed obviously the moin kari hare we don't have time matam daite aduna maram badana 29 sikak tawni in hai masida chamba akhoi prajawana yengba gandadi akhoi uri se 29 haiba numit side to bise pum kumari chum to ya bahona de mioi bani we have all limitation masida lairiba session sing manung side da phangadri matam khara side da khamna ga dori makhali issue sigi nature amasang gravity sigi sing matak side da tangai phadaba makhilgi lairaba han lairamba honorable MLA sing waramba kangbu sing de obituary function boi mogi kano sing matugi amuk nungai to phong to poi amuk laigrani ati te myam laigra matung da khoina issue sigi da mud phangado matam se only a few hours matam kitang dam
ꯄꯨꯡꯁꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯒꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯒꯦ ꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ it is nothing but the mockery of democracy ꯁꯦ ꯁꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯅꯣꯡꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ the emotion the sentiment that all the people hate ꯃꯗꯨꯒꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ emotion sentiment ꯅꯣꯡꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯈꯨꯟꯁꯤꯞꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯈꯕꯔ ꯀꯥꯒꯖ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦलिꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯣꯗꯦꯟ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯎꯗꯦ it is another issue but ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯡ 28ꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯈꯔꯗꯃꯛ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ the only conclusion that we can draw now ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯒꯤꯔꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯥꯒꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯔꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟట్ ꯊꯤꯡꯁ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ it is nothing but the sole responsibility of all the governments ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯁꯝꯄꯇꯤ ꯀꯟꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯀꯔꯤ ꯎꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯣꯔ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯈꯟꯅꯕꯤꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯔꯦꯂꯦꯚꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯚꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯤ ꯔꯤꯚꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯤꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯕꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯔꯥꯅ ꯗꯤꯁ 10 ꯀꯨꯀꯤ MLAs but including 2 ministers minister ani yauna tang 28 lange lalu chunga chumu mina pangwe pamoi to 28 tongni na haiba assembly session je yauroi an haibagi moi opinion phongdo ebo matada yamna nongningi bade kadopagin hwai moi da yaudaba yapi authority ke le mani yauroi na haibagi pot kai hati kai kamatong haidun amdi moi MLA oina ot logrobani minister oina amoken sati makli ot logrobani adu moina khwadagi to kana khi elected body yamana like to ba elected MLA moina tohum doku moi duty to godom makli jaga se license jakada wa dana assembly session jini amsi assembly manung jini masida part and parcel of the assembly oiriba makli MLA singna without any khoi tangible or cogent oiba makli region yaudana hetam koina assembly session yauroi kana bluntly haibase masi karam makal aina moi production pige karam makal aina moi madugi madu yauroi ate yaudabi ai provision moi to pige na haibase masi it is still doubtful I feel to what I feel as a man and matam amagi khoi law minister moi na inu ubdade masi da moi na yaudabi abi manam se amata leite de amuge hena nongning even masi de hendokna nganang nan cover ugi bane without any prejudice to any particular individual amada prejudice sokna bagi wanata bada aina yengmati am ngai to base honorable minister mo wajana achauba sarkar gi akhoi department pairi ba makhli mi amana say for example to be very frank cover yaw rabane na akhoi madu defamatory or roing kale namdi public opinion da public domain lai rabane na say akhoi gi ai gi chunpi akhoi gi honorable minister nemcha ki mana cover yam phone hai ma assembly session yaw ro maram pi mana kain habta gi akhoi na meitei na taba jaga da khon chap se boide aduna akhoi the protection madu yaudabani na akhoi assembly session yauroi hai adu madu mon sengambagadi yam chume yaudabi ai but tobudi makaram bakanda at what point of time mana laiba concern minister oriba madugi khari chawm chief minister oriba honorable akhoi chief minister birienda na tagana mari leina authority da mana CMP da na magi protection PO ai assembly session yawning je karam kan hai grege chine hai de so say no way in the picture yaude aduna bluntly hetam ai adu tawre har ai yauroi na haiba matu yaw makli opportunity mambi assembly jiri yam lui assembly session manung na bese amoke hen lui mase dani leiba ke aru makli pot decision logo doi se mase cabinet sitting nate mase ada cabinet ri khar bulai but assembly session haiba jiri de kama to kana gam na chethop ya da adu even mid bup baw ya da mid dagi koi ui ba baw ya haiba ya da khong karan chan ya da makli pot ne assembly session se jam sati ba makli pot ne achumba aran ba haiba ki bichar tongna bane na haiba ki washing
special function to the speaker had an amma without any bias cutting political canom to the Yaro Harga, but the May de Lorga, Atum Tony, had an Pamiva, Nipama, Amazon Maduki Chokri, Amazon Maduki Hole, Madu Manu Rida, but the Yawum of Makalgi, me on a minister, Monaga Yam Linaga, I Yaro, I on the I Matu, I on the safety measure on the Kentucky. Kamganama Hagar, my speaker, give a livra, Minister, give a livra, I may say, Swaton, I want the protection PVU and Happy give a livra, I do the Campbell, Layamba Targeti, people a moy and Happy Cheto Caravali, just people a moy, no one the protection, people a moy have target, it's okay. Management. I do not especially on medical ground and Ratina Nare, Adu I be ground, when speaker sanction told and approval Pitana, exempt or Hakiva, I do not assume Yamna, no Nimba Makali Matukiam, Kimji ground, I hate them Yauro and Havi Makal portion of the table. But in the I have low, I in the Karilegan, I was a Masawi Matakale. But it's so unfortunate. I in the Karilegi, I was a young, the Vatonto, Imam de Aquina, Loina Quina, Mayam the Toina Haine, India, no democracy. Democracy, the rule of law is machine chalks away, no one is ever blow, even including chief minister or prime minister or governor or whoever he is, Matu Mantagata, I in the chalk day. I in Hivam laws and the rules are made to be followed, not to be violated. Lady, I never seen rules, have it in another Guinea to Gainanam Natin, I would say, must say. Like have a mere moina, responsibility fixed away of a mere moina. Right to the lonely at an elected member or even a climina, but you come to it. But to come down man and Shaki be an Amazon, I honorable colleagues in the 10 millions, but mind on them bluntly high when I was say, must I in the Kaligate, we want to do I know younger than the Pajacanano. I have targeted man assembly session man put when I speak on a young but why the speaker is silent? Speaker is silent is a Cadino. I was a meal when Madu whispered to Wahonare. Cadopino, why the speaker is so silent? Why the chief minister doesn't take any action? Why BJP government? Moi mulai I am a BJP I am na BJP na to particular theory. But why we BJP particularly BJP later partition but yeah Janata party later higher ups moi party level later condition na why the actions are not taken off against these particular BJP individuals. Low to get over, low to get over, low high to get over. No, I was saying whether when the Kang the Bagira, Natragana Moibu. Aquita Matuta, Legate Vice Premier me, what Petagira, Law Secretary, the Assembly Secretary, Tamasung, Advocate General, Tana the Bagira, Natanguilan, advice to Bagira, Natragana, somebody from behind, in no one Makli BCP, daily leader, and Peter Makli, suggestion with Naragan, but Lale and I have the Yakui come to air to Yabam to air and I've seen it. Mase, Yam Tuna, had a Kangusing Matata, Karino Kradi, Aquina, question to one to air, and Imatuma, I Makata, Vakasin discussed to Imatuma, Yam the boldly, Townafana. Among the same assembly to give member in the Pamama, Mia Moina, Law Minister Moina, Amazon, it's a good British citizen, Amoina, Preserve attention, draw to Amazon Bailey, and Maru Pangsangi, Aquina, authority leave Maru Pangsi attention, draw to Makata, the assembly session written by Makata, the Hinu was a Manipur, Tui what was Karavana, Queen Manipur, and Manipur soil the name. Manipur Piri, Makalgi boundaries, territory and high territorial boundaries, she mono talk Makal, Batoka Maneva, do Dagari, a quick boundaries, Grino, and the we come back. Hana Kanga, I am the Kanga, Mania to Kanga, Kangusion Bay, quit the 12 Manipur territorial boundary, Kadava, no one have a way. But come I don't like even on have a way, Kangataka. Manipur say, we Loinamanga, when the Manipur Kunda, Letari, I am the Kangi, can have targeted for more than 2000 years, Matuki. Historical background labor, Makali labor amne. Totally sovereign labor, money Makatam, Mamatu labor Gonala. Aduna, Mashita say, when a reference PBA, say, historical inventions say, like Chaitar Kumbaba, when the reference PBA, at the Nintoro Lambuba, when the reference PBA, at the gay, when a no poglum de Gilak, Bakamati Micham, Kiki having no pog Haram at the game, Matupuyas and Matu reference PBA, Nokchub Haram, and I have no Chulungi mission, the Kama Hajaki and I have a PBA. However, Mashitaki, like me, I'm saying, Yaudi, Makalgi, facts and the events. Madum Bayam to the Changa even Mayam in the pull up Taro at one particular point of time. Mother pull up Laminar Matunda, Madu Hauputa, Leramba Kambushingtana, indigenous people near the Madugu Wang, Madalan, indigenous people, Nati and Happy put lady. Adana, Mashidal say, Young Kangpiraguni, Maras Garap Nivasna, 1709, again 1748, Pava, Manipura Palamba, Maras, Aquigarap Nivasi, Magi, religious, Magi, Fat, Matuta, Kamatana, Hindu, all Kiva to Havana, Matuna, Atopa, historical background. Aduna, age a powerful king, Manipura Parliament, and told me, I'm not a powerful Makan, Toma, have a target, Matamdura, Maras Garap Nivas, Hadana Kona, Hindu Tamala, Matunda, Umaming,
ओनगिबा कोई इनिंगथौ कोई पामैबेसी मागी मतम से मसी मणिपुर मपांग ख्वाइ कन मतम ने सी मतम से कोई नंगदब कांगबुसंग लान तोइन तोंगनब कोई ग लान ख्वाइ दगी यामना सिस्टमेटिक ओबे मोंग दा लान गी लान ओइन छोंगनबन हाइब जे कना छोंगनबन हाइब तारगदि कोई बर्मिज कांगबु म्यांमार कांगबु हिन म्यांमार हारे मसी कांगबु अतिगी लेमेते मयामना इचम चम मिशन अवा हारे खांगनबा मतुगी कांगबुसंग जे कोई लान तोइन थेंगनै 1709 दगी 1748 फाउमन नपानबा निंगथौसी मतम से अखोगी शक्ति से क्या लेगी मणिपुर शक्ति से हाइब तारगदि चिंदिन रिवर अमसंग इरावती रिवर अने से चिंदिन नफम ताब जगह मनुंग चंगगा निको म्यांमार मनुंग चंगगा मधुगी शिबाउसी अखोगी ओर मेन हाइब जे इवन मदर हम मखलगे थांग हम मखलगे डोर मदुगी थोंगजाउ दो अदु फाव हौजिक म्यांमार की बर्मा की लेरिबा मखल म्यूजियम द हौजि फाव लेरि फोटो नमगा ले मदु लेरिबा कनसिले द मसी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ने द हाइडी मखल पोट से मसी सोम लगन लेरगा सोम लगन ना इवन कोहिमा फाव से अखोगी बाउंड्री मणिपुर की मतमदगी निंगथौ की बाउंड्री ओरमी हर कुइबा मतम न द्रिको 1709 अमसंग 748 याम कुइबा मसी 2023 24 मदुगी लोनब मरंगने सिदा येंगनब खान याम सातिना लाप मखल मतम त नत्रे सी मतम से कोई बाउंड्री जे सी ओरमी नाइब से मसी जे कमाय तो के आइबा मखल की रिकॉर्ड लेतब नते अत मसिल लेसे गेज अखोई गेजेटियर ऑफ मणिपुर आतना अखोइना अखोई दुन इरम मखल की द इंटेलिजेंस ब्रांच क्वार्टर मास्टर जनरल डिपार्टमेंट इन इंडिया 1986 त फोंग बसे मसिल याम सेंग याव ले मखल पोने दैट मींस मतम द ग्रुप नियासगी मतम दा हारिबा मणिपुर बाउंड्री से करबा टेरिटोरियल बाउंड्री से असोम लकंदना कोई चिंदिन रिवर गा इरावती की चिंदिन नभम दा अमसु सोम लकंदना कोहिमा मतम द मते पाइपु सिंग थिबो मै हतन कोबा मते जगह तो हौला कोई ओरमेन हारि ने कोई बाउंड्री हौजिते कोई सातिन पिक्सल है अदना हारिबा सिरिदा कोई अदि मतुंग ताबदगी बर्मिज की निंगथौ अखोगी बर्मा की निंगथौ अखोई अवागी निंगथौ मदुगी अलोमपरा निंगथौ अलोमपरा मतम दा डिवास्टेशन लाक्तना मोय नमु रिटालिएट तोरपदि लानमु तोरपदगी मणिपुर द चैतर खंता कोई मदुगी वाथोक मदुगी की वरी मयाम अमा कोई मदुर लै है मदुदी चेन की लांजन की कांगबु कसार द सिलचर द तिगलोन द बांग्लादेश द तिग असम द चेन की कांगबु सिंग हौचिबाबो लैरि मदु अखोई बिते पाइपु सिंग मदु द अतन लैरि बट व्हाट आई एम टॉकिंग नाउ इज मतम द अखोई बाउंड्री टेरिटोरियल बाउंड्री मदु ओर मेन हाइबत नै बको अतिगी मदु लोरे मतुंग द अखोई लैरिबा निंगथौ पमै पे लगिद्र मतुंग द महाराज गंभीर सिंह ना 1825 द माने निंगथौ चम ओइ सिदा कदोगे द हौजि जमो मयाम ना हेक पनबदा हौजिता याम अंगांग ओदिबो कांगबुन दि खंगद्रे बट तोबदि चही खितंग यामजिलब कांगबुसिंग द खोद यामना नुंगाइतब यामना सॉप ओइबा मखलगी कनो म याव मखली पोट म जे करिनो हाइबे तरगदि कबो बेली इन हारगा खोइ जे कमा तो समटाइम्स वी फील क्राइंग और कबो बेली जे ngai हाइबे जगा द मनुंग चिंग मने अत मनुंग चिंग बसि दि चंगसिल लगा मो डायरेक्ट मणिपुर का ताइनरी ब जगा औजिना बर्माई टेरिटरी ना हारिबा जगा सिंग मनुंग जिरे जे लेरिबा कबो बेली जे अखोई मणिपुर ओरम मणिपुर ओरमे ना हाइबे जे ब्रिटिश कांगबु सिंग नसु एक्नॉलेज तो मोइ ला तोंगान तोंगान ब लाइरेक्शन द मोइन एक अखोई एक्नॉलेज तो अदना हारिबा कबो बेली जे मतम दरि द मणिपुर ओरम बदु दगी ब्रिटिश ना मतम दर पान बनिना ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन मोइ एक्सपांशन तौन बगी मोइ प्रोसेस मदु द बर्मा ग मोइ ग नुसिनना लेतब यादब म्यांमार ग अदना मरम मोदना हारिबा कबो बेली की सरुक से मसी मणिपुर की निंगथौ दगी मोइना लीज द हाइबे तै मदु द खोइना मोइना हाइबे तै 6000 मतमदगी रुपीस पर एनम मसी से मखोइना अखोइदा पिसा पीर मतंग दा अखोइना मद छांदो मे अखोइना अदा हाइना बदि करिनो 1934 दा लैबा मखलगी ट्रीटी मदना मनम मोदना 1934 दा यानगिबे से ब्रिटिश गवर्नमेंट यावना यानगिबा मखलगी पोट से मसी यावर से वंस कबो बेली से म्यांमार ना हुजिक मोइन कंतौरी से सिनरी से मसी वन मणिपुर दा मुहना मणिपुर की लमदेना रिवर्ट तौर के मणिपुर ना लौसिल लगे ना हाइबा कांददि सी पिसा से हंदोर का तो को अदग देन एंड दे मतम दे कबो बेथे लोबो यानी ना हाइबा मतगी चुक्ति फाव लेनरमे येंबियो यामना नुंगाइबा यामना टचिंग ओइबा अखोई की मकली पोट कोइन मोरे चप्पा कान दा खोइ मयाम बस दा नत्र गाड़ी तो उबदा मोरे यौद्रिंगे तो उबो मखलगी यान फर्टाइल ओइबा मखलगी जंगल मयाम म टिक अते ते मम तांग ब पोचे मयाम हौरी मखली वैली दुने कोन कबो वैली ना हारिस मोइन मतम दे दा चुक्ति दन बन मोदना मोइन लीज लौरे पैसा कोइन मदु फंगे मदु पैसा फंगा लाकोदना 1947 बाबो मदु अखोई फंगमे बर्मा दगे बट वंस होजे हाइब मतम से खोई म्यांमार अमसुंग खोई इंडिया की लेबि डोमिनेंट से अके कनोगी मणिपुर की लेरि मखल पोट से मसी ब्रिटिश ना वंस लौसिंगरब मतुंग दगे दि पैसा जे कना द पीगे हटगे दि म्यांमार की महत
मरक्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट ना मणिपुर की गवर्नमेंट है टाइ नि तो पान मकल गवर्नमेंट दा पैसा से पिरमे अदमाइन तौदना से पैसा पिरमे न ताइ सी लीरी वारी मचा मक सी एपिसोड सिन ताइ दे करिनो है बदागिरी मणिपुर की बाउंड्री से अदुरी अदबो मे अदु मनुंग लेब कबो वैली दो अदु होबो मणिपुर के ने हारी बसे मसे म्यांमार गवर्नमेंट ना मोना कोई लीज मन ब्रिटिश ना अकॉर्डिंग टू सर्टेन ट्रीटी को मदुत 1931 तौदना मरम मोदना लिसिंग तरुक पिरगा मदन लौगी बसे मसे मसिता हंदो के हाबि तारगे ते मोइना मु मणिपुर ना मु पिर का तो बने अदु लौबि याने ना हाबि सन ताइ दे लम से अखोइ के ने ना हाबि मतु के वारी तुने होय द इंडिया आयबलो आइन की मतुंग ना लॉक्शन बा कान कमाल लॉक्शन के लॉक्शन लोय ना हाबतना मतुगिना मतु लेगल मेटर्स ना तोंगान बा मने अदो आइना हाजर जी मतु फैक्चुअल पार्ट फैक्चुअल प्रपोजिशन म्याम तो ने ठोकी बा म्याम अदना हारि म्याम से मतु माइना तौदना अखोइना डायरेक्शन दे थेंगनै दि वंस मणिपुर से अखोइना म्यामना यामना नुंगाइतबा अखोइ मर्जर एग्रीमेंट एन खंगनबा मतु मर्जर एग्रीमेंट मतदा अखोइगी महाराज बोधचंद्र चंद्र से शिलोंग ता कौरगा शिलोंग कोर्ट एना मतु तौबदरे मर्जर एग्रीमेंट साइन तौर मतंग द सोवरेनिटी ऑफ आवर स्टेट अखोइगी निंथौ पार्लियामेंट प्रिंसिपल स्टेट से सोवरेनिटी मांगरे इंडियन डोमिनियन दा अखोइ चंगरे मतम सिदा सी चंगद्रंगी पेरियड सी मते खरा ब्रिटिश ना पालंबा अमसुंग मर्जर एग्रीमेंट तौद्रिबा सी मरती पेरियड सिदिदा चै अमानी उमरी सिगी मतम सिदिदा कमाय तोगेदा अखोइ मणिपुर की टोंगान मखलगी कॉन्स्टिट्यूशन लेरमे टोंगान मखली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेरमे मतदा डिफरेंट कैरेक्टर्स चिंगदगी अमसुंग अखोइ मुस्लिम कम्युनिटी की टिमिटी मैम यो मतम दरेदा चीफ मिनिस्टर अखोइ मतम ददा अखोइ केनो ओइना लेबा अखोइ चीफ मिनिस्टर ओइना लेबा मखलगी अखोइ केनो से महाराज कुमार अखोइ प्रूबर्ट से China matam de mana chalaga India gi defense minister kabu beli matang na wari tawe ado hani base masi wari tawe basi de lai se matu it was in 1948 wari tawe matam de India gi laiba the then koi home minister one Mr. Baldev 5C se wari tawe wari ahamada when taning dong phagi mangum madagum torom bata ikong gum da wari hajan mong tan leader matung de Baldev se na koi home minister se yes there lies a truth achum bata to le aduna maram modana Manipur की कनो न हौदोरे से मसियाम चुमे एन हारगा कंसीडर तौना तौगी एन तौरक मतम सिरेदा मतम दरेदा यामना कनबा मीना अखोइना इंडिया दा होजोबा आयरन मैन ऑफ इंडिया ना मयामना इंडिया की मेन लेनर लेबा कांगमुना थागनरीबा मकल की सरदा बाले पटेल मतम दमा पीबसे नो मदु यागेरोई मरम दे कदम म्यांमार से इंडिया का लोन अब लेबनी ना कोई अफा मकल मरी लेरी अद मोइगा खनबा थोकनी लमदो अमु हंदोरोन हाइबगा खनबा थोकपिए मदु तौरोनो थिंगी बेतगी नाउ वंस फॉल को वेली जखोगी ने क्लेम तो हमदरे कोना मुहन रिक्लेम तो अखोई लमदा हम हंजिलो रिफर तोरो अखोई पामेंट पामे नोइ द पैसा पीरगे हाय बावदा पीबे ngam तई मोंग दा अखोई लेरे मरम कदनो व्हाई बिकॉज़ कोई इंडियन डोमिनियन नि मखात लेरुबे त कोई हाय ngam दा कबो पेली से चखि बदौ न कोई तोबगे नुआइ तो वाई म लेइबे को अखंग हाय रिसर्च तो गंगु सिंगना पै लोक्सिन गे हाय बदार गेदि अखोई आइन gi lamda yenga karawa te approach to dege kari hana plea log dege based on this particular factual proposition mi amse mase based to raga kamaina to dege na haib tu matu kana ba soin na baki yarong waning khali ain u jab to siyawi ninga mokdaba saung ba kang hadi kangbu suna like issues like the validity of the merger agreement legal validity of the merger agreement and reclamation of cover valley once again madu matang de da matu gi chacha hojoba masi mud question masi gi debate matu lep 3 intellectual kangbu research kangbu suna matu to ba ba to yedana madu in the near future kai lakada ge haibatu de let's watch and see lep yeng si to ba to hojik lai lai ba film ji de matu film dunia tana mayam da in paudum chabai bane hojik lai riba the present territorial boundary of our state Manipur say mase 1953 da government of India na masak khange recognition pi re hojik lai riba map se hojik lai riba अखन उरीबा मखल की मणिपुर की टेरिटोरियल बाउंड्री याव मैप से ममांगाई पामबी मतम दो ओरंबा पिक्चर ते लोइन कथो कर मतुंग द लोइन लौबा या लौर मतुंग द हौजि लेबा मखल के अखोई 1953 दा अखोई 1953 दा अखोई इंडिया गवर्नमेंट एक्नॉलेज तौरिबा मखल की टेरिटोरियल बाउंड्री हौजि मदुनि अखन एन्जॉय तौरिसि मदुनि अखन सेफगार्ड तौनो होनरिस मदुदने चे नम मयाम अम लाक्तना नसाई ममांग की वरी मयाम अम दुसु लगिबनिना मदुदा बाउंड्री पिलर होंगदोगो होंजिंग तौवे दु तौवे ना हाबी वरी मयाम लाइसे सिसु हौजि हारि ममांग चे नम वरी मयाम त मदुगी मामी सुइन नम तारंग बनि खलाई अदना ब्रिटिश ना अखोइना तौरम मखल की पोट अंदगी यमदिगी महाराज बुद्धचंद्र ना मर्जर तौगेबा इंडियन डोमिनियन द यावबा सिरेदा अखोइना उबंग मिसे अखोइ हौजि कैदौबता के
adna haibutne si manung sida leiriba group khara tongan ba different tribe mayam ama koi hida tamin nadana koi leimin nadana si boundary si pikraba boundary si manung sida koi leimin nadana lei hardly hoji hoji tadi 30 lakhs madi population ne at madu da koi tamin nadana koi de tongan tom ko no sin ja koi enjoy tom nadani si nau tong na singmi tammi kamu myam cha koi nuksi na lai but suddenly hoji leiriba makal gi present crisis si masi lakba haurukba and hype shirida relevant oi base ain khanjabadi kari relevant oi har gedi cookie na hype kambu se kanom kambu nom sum kanom tribe na cookie ching dege na base masi akoi koi leiriwa common people lokon khangda takar lai masida si matang simuk da even cookie research scholar oi one Dr. Tangkomang S Gangte mani iramba lyric the cookies of Manipur a historical analysis in haiba sigi Dr. S Gangtin even like she did the man khaitoi cookies maklani khaitoi ma there are two types of cookies kai no haiba targade old cookie haiba maga new cookie haiba maga khaitoi old cookie in haiba right from the very beginning from a very long time madul lai ra bakangbu masri yauri old cookie de yauri se dispute lai riba Nagani so haiba cookie ne na haiba makali group par yauri it is very interesting sikodom na ngasi mak natagana ngasi ngarang sideda aimol kamuna khabar dam yawe one aimol macha amana aimol leiriba mohugi tribal moi forum matugi authority do matu ayaba knowledge yaudana aimol si nagagi man chingena ni lauthome macha ko ayaba yaude koi hanagi ma khoigi status to madura laininge adana ama yauri yengbiyo ko kadobeno why this khoigi small tribe like aimol maturi leido kangbu chingna kangbu garana nagani haiba kangbu garana koi naga oiba bamde koi hani status laininga in tai sinadi command something is there kayu khara dilai re manu de lo laga kayu no have target cookie sing se according to the research work of Dr. Tangkomang S Gangte cookie kamu makala ni thoi hamba all cookie de yaur se aimon anal chiru chothe gangte koirau koireng kom lamkang paite purum simte wifi jau amsuma haiba sigi tribe sing si sing si masi koigi old cookie gi manung da chingmane na hari matmayam na mutang su kan tobiu mutang su khangna chan ba manung pang sing tong nang ba rice ne lai pa pi yawn be wari sabiu am so khana biu ya mutang ding jang ge aimol ne anal ne chiru ne chothe ne gangte ne koirau si ne koireng ne kom si ne kom khoi meri kom wa tawri ba khoi kom si ne lamkang ne ati paite si ne ati purum ne ati loine simte ne wifi ne mar ne moi sing jina old cookie ne adi matung de di Manipur gi leiri ba ching mayam sri da lusai hill saidana leiri ba si lusai hill sri da leiba matam da lusai hill si Mizoram asma kan gi sai ne madu da leiba British kangbu sing na amasung mitei ni thau sing na from the administrative point of view madu da gi darkar laini na khalaga moina khoi nega posila khun tahan giba moi safeguard tongna ba moi interest sap tongna ba moi expansion da ti moi kano da khoi gi save oina ba haibagi posila ki ba kangbu sing dong matuna khunda laitar matung da hoji new cookie haibam thor e karam mano haib ta ga di thadou kangbu chede yauri ba thadou sing sina tori chi thadou siri da mokhoi gi lai ba sub clan manung sing ma cheda yauri si dongel matunu one time yam senior politician oramba dongel aduga ikuina DCP oramba dongel moi kangbu dongel simi yawi misau gas man haina betu misau gas to misau gi tribe to mi yawi ati lupeng adana tribe am yawi lupo adana tribe am yawi ngoilu adana tribe am yawi lamhau adana tribe am yawi ati thengau ati tokthang na hai bising je masina koi new cookie kangbu sing ni moi se siam se these small tribes are nothing but the sub tribes of Thado group ne adana hariba old cookie new cookie se amabora hoji now akhina yam toin haina bje indigenous people of Manipur na kan haina ba indigenous ide karino mamangai dagi for a very pretty long time matudin leira ba kangbu sirida leira ba kangbu sing dubu indigenous ko adu tagi point of time am dilem ne karam ba kandil leiba kangbu ne indigenous ha no karam kandagi lapa kangbu ne akoi indigenous hari dong hari pot am dilem ngani ba ko adu madugi madugi reference to akoina laudabada sangdokdabada leiriba makhalgi indigenous people si atna haribada madu hariba bot the cookies there is old cookies new cookies indigenous ne hadana clubbing together
Most of for the time being, let's assume that these two types of cookies they are indigenous. Indigenous ni na koi hojik chumaki for argument's sake loud say. But how you can key this kind of habit agadi. Koi lantong is a kind of habit agadi. Sigi Aribu cookies not of Anobu cookies not of Atopa Makali third party cookie amatori Mashibune, a koi third party cookie like Kambushibune when immigrant mito. Hongchilapa, Sangpa and Harris, third party groups in like Mayam, Longi Shepa Gambu, Yahweh, the Nongwe Chow Pipe Gambu, Yahweh, Aruto and Harrison say, these are nothing but Moise, immigrant cooks, the old cookies, not a new cookies, not a cookie, the Hiva, Kambu and Jagan have the most immigrant Ovam to Eva, Hongchilap. And the Sigi immigrant Kambush, Pausi, Machi Poche of Slagmatum the day, with a contori, when the Mayam behind of NRC to view at the NRC to view and Hiva say Masima. Okay, you matang chemo khulai the NRC je machine matang je NRC kari no and have the mayam the NRC even me khare the NRC to bi the haiba the NRC je kari hai no the khang da khang su the biar mon khale NRC je National Register of Citizens the all India chi ki kana sei pulap lo phil ge ye mu kan da India machan natwa makal gi अकोई सिटीजन इंडियन सिटीजन इंडिया में नतब कांगबुसिंग रेकॉर्ड में लई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कवे द हाई बसी रेकॉर्ड से यावदब कांगबुसिंग जे दिस आवर ऑल अकोई इमिग्रेंट्स कांगबु होइतोइने अद सी तंगनब होनब कांदा सिगी वारी सिजु नाउ इट इज वेरी कंट्रोवर्शियल याम कंट्रोवर्शियल होइबो मकल पोट नमा मसिदसु यावरप पाइबे ताई कइना हाबता गदि सिगी नेशनल रजिस्टर से मसे अकोई याम छिन हारगदि अकोई सिटीजनशिप एक्ट 1955 इन इंडिया की अकोई central law malay masigi sidi man yori makalgi sidi Indian citizens singde apply tawgadaba makalgi act 1955 to pass over se sigi manung sidagi amendment tawraba matungda khuye 2003 da amendment tawr matungda si NRC je masigi tholakpagi the creation of this national register of citizens masila e karigeno habda gidi matamdu da khuye tong but different khui communities belonging to different religious faith dharma gi ba tongan ba mong da atop dharma gi लेबा कांगबुसिंगना तोंग तोंग जगादी चंगबो कांगबुसिंगसे मसे डिटेक्ट तोंगनबा मोइजे कनानो अन मोइजे आइडेंटिफाई तोंगनबा मखल पोट अमनै मसे मुस्लिम मखमना बांग्लादेश मुस्लिम मयाम चंगखिबा मदुगुम मयाम दो मदु डिटेक्ट तोंगनबा पारसी अदु तो मयाम से मसेदा मरुएना सिगी NRC की एपिसेंटर हागे मसे करबा तनो अखोय नंगनब त लेबा नाइबरिंग स्टेट असम दो वे अतो असम दा लेबा मखल की बांग्लादेशी मयाम बांग्लादेशी मुस्लिम मयाम चंग मदन मरम मदना the real population the aboriginal population of the Assamese मदना अकाइबा पिरकपा मदन मरम मदना रिवोल्ट अमा Assamese प्रजा संगे बोलम लापदगी अखोय नतबा मखल की मी मितो मयाम हम चंगे त मितो संगे इंटरफेट तो बियो न ह्यू एंड क्राई लापदगी कमातम बसे अखोय मति सॉफ्ट amendment to we to something must implement on hone honori base masi ngasa english ri 1955 ki citizenship act parent act ni 2003 the amendment of ni but how 2023 ni this long 20 years masi amendment to rabara masi hoji NRC to rabara gade hoji bhau to tri hoji bhau to buloi tri masi to budi ke dobe and hype jagidi BJP na panba BJP na rule to makal ki India government hoji jumu to be na BJP da yaurisi BJP ki leriba home minister achouba kanu paide makal ki Amit Shah je na even masidam mana koi kanu se Rajya Sabha da India ki parliament Rajya Sabha da mana haive se 2019 ki November ki tang taraga mapan da man lokto ki bese Rajya Sabha da icham chamba session da na te Rajya Sabha da man lokto ki bese this NRC mase throughout the country asam phang natana India ki mafam budimok all inclusive of every state madan Manipur si yaur bani ko side the NRC je chana han gani atana chana ga do bani yam chana han gani yam thun tong ni na law thoki bu ko adu madun maram da na koi Manipur so apply to si x it is so unfortunate koi law thoki bu koi ra makli pot se hochu phawa Manipur di la da na madu ge hor pham oi di makli asam da madu to baloidri process ta la dum lairi maduna final picture am pi na asam da NRC je tawre ha tu makoi laitri ana asam da NRC tawri process tawri amasung loge dore ha bi tai atu NRC adu laidana madu final publication thoi ha bi natri madada biometrics logdana the eye retina madu photo logdana lairi mi ti my background biodata logdana toba madada karam mina karam mano my mama pa na India machana ta bra mama na karam mano mo je karam mani lapna ha bi chingje si detail logo ta sing ja hoji asam da to bulo tri na Manipur de koi lairi irang hen maram na amu ku theng da reng khale
but practically मैम जो सुम खले यंग बियो लाइरिबा मणिपुर की छटोक चसन बावबा ngamdraba matam every district particularly cookie dominated area da laiba district khudi makda kama together district administration almost failure at na declared to yaraba matam sini karamba employee na chalaga house to house man to man matagi household sing da mi sing da mari biota da logu do no na have same mase yamna angak ma makhil pot na mane ati practical hoju ji mati oi do man makhil pot na ma habitai masi posima nrc ji masi makhoi lai ado nrc ji khoina mayamna taksiliba nrc ji thuna to dakar lai na have je atum to in taksin dakar lai mamde only when nrc dal e final publication je piraba matung da khakta ne khoina chap cham praman ge loina na sigi mi sing jena old cookie ni sina new cookie ni mon indigenous people oire na haraba da what about the other अखोगी की लेरी बचंगे ब कांगबु नि मोइ कमाय तोनि मोजे दिजा नथिंग बट इमिग्रेंट्स मोजे इमिग्रेंट कांगबु नि ना अखोइना प्रमांग लेन हाइबंग होदो से अदिग मतम दुरने थर्ड कैटेगरी ऑफ कुकी हम जो मखली की कुकी कांगबु चिंजना मणिपुर लाकी बसे मसे याम चाउ फैक्टर म यावरी आइ उबने of course masi like the over it is my personal experience I see like political platform the 2000 mamang da you so for the last 15 years I go re madri chusa but say my posting tai as magistrate as judge madrai taram madrai in uber le in matam da karino khange da bhai matam da how did I realize story I khang matam da in karino have all the cookies despite their internal differences they claim that have their own cookie customary law khenna me am le babu cookie na hai khoi ke court la mai cookie customary law lai cookie customary law si da yauri si karino have da cookie the customary law si the continuity labor I never reasonableness oiba ad lawful oiba adigi chang to makil pot chang to re kai na no port khudi mangna president bi na port ki judgment right lo in reflect or makil pot che sum tho da na khoina detect to da na marum da na ki sing lai riba makil gi moi gi lai riba kangbu sing gi ain che customary law che court ma sam su myam chena sang na madon tor pani na high court na su raita na to pa case da reference bi raita da gi hoji acknowledge to thokre now in the Arab law they are having their own customary law yam knowing it customary law I ma cookie ching lai re sathi bana kai no si customary law se behind the screen of the customary law masile lai je chief amana magi chief to gi village gi manung dur lai re mi sing se all the villagers are his tenant chahi goding lo poche yu pamba kamun yu pire sa papa kamun sa pire matung da moi tenant ni moi rent si chief na du mai mong lowi na har matung da mapan ding lakba maron tinaba makhal gi across the border Myanmar manung lakba cookie kangbu karana Myanmar da financial position falak tabba leiba no noyak tabba anbi junta na panba aduna maram odana som lakanda leiba mai khangna chanaba moron fauna ba cookie chief amada request oraga odigi moina akoi man please to never put me amam to matung da moi laganda somnagi cookie chim na yes leng leiro wan lehla matung da tha khara lerga modi concern dc na moina gm to whom in make concern ate iro matung da tomba chawba chigi housekeeping da wifi ado chigi kano se mase se ai village de leiro mini adna wanching high baganda suddenly day and day matu hongchil leiba ni pa se cookie customer loi matung na ning thong high ro ban dc ni yep ngamdre cookie ole hill house tax de cookie ole khara lerga india gi leini ba chana patha masi myam de hongdong jin tor ko maram madana aadhar card pi ba system am lai aadhar card ju same principle se apply tor matung da kama to hauji hariba han old cookies na taba new cookies na taba asom la kan gi hongjela ga live makli ano makli new entrance de digi new khoi keno se chigi cookie person je masi je ka doge da aadhar card phange mamdi chip na pi ko poto yore disin pi ba bakil pop yore hill house text re digi chip tana magi lamgi min hari adu ka do hoy aadhar card should be issued in his favor ka do bi mong pi ru den I be pochida hoje aadhar card pai now the situation becomes even more tense amukena tense hoje can have target these old cookies the new cookies ani je punjin nagi bi karam kan dagi na have ke kok ngauring marak sidai da anobu makhel hongjeli bu cookies sing je immigrant kangmu sing je immigrant khanga babu da kama to ke da akoina yamna aina yaba mong da kun akoina moi segregate to bangam da khaidok bangam dre bauji karam bana akoi gi anobu immigrant oitino ja koi khang bangam dre even NRC tawra babu da
moide haidori bogo chiri akoi kuki chipne piba chithi na matung ina the decision pibi matung ina mandu he has been living in this particular village for quite a long time I think maram da made aduni ate acknowledge to robani adhar card panga bane kadabi why I should be treated as the indigenous kuki kano adu oro do no hai bra claim to we have potom laks lai senior khodi am luris ada hari ba immigrant sing je hauji bob lap lep 3 bogo sathi graba india na khwai de ki bise kana no country mi am de har gadi ironically china sini mam thangna bda lai bising yam sa be manaba china gi madu arunachal pradesh ta bhutan da adu da tawri ba mayam lam hendong henjin tawri mayam chi manipur gumba khwai de gi boundary de lai makli jaga chi da hoji ba why despite so many requests despite so many complaints boundary fencing je mong dan khabi ha ba hoji ba boundary fencing khaba loi de there are so many porous mayam yang bi ai na why was minister in charge of arts and culture I went to Bihang the last point aku chu chang bi chinga de changi la da kham theng mun sing ma chang ko lei bishim janga dong chau singa sig he gu wang ma da kama to ke da Myanmar gi moi village tai Myanmar village ju de gi kuki adu lai ba kuki ju na kamar cycle illa ga khaw ma ya la ga chom na kan da lai ba kuki kam chang po kan da khana gumba amat na matu da aku thing na ba yaw de check post lai de kare gu am da lai te ko free movement nei ba adu smile tong thamba tar ga de ko de lai ri makli ya ki basi matu ni matu no mai par myam chang e tang ju chang ge bani hari makli porous wi ba ho ba jaga fencing lai ta ba jaga sin chang ge fencing be ti fencing khai ha ri mori ga tai na ba lai ba masi khar ke ba de ne asa asu sang makli po se masi da yam chati makli po nam lai aduna hari makli po se masi akoina cookie customary law masi na so ga achung makli ge akai pam pi atigi iro loi ba da it's my frame of observation can you have the cookies in these cookies these cookie chinau sina moina they have been demanding their own permanent settle to we have jaga ji claim to kuire high dream si je machi realize on hon masi tam yori makil pot se masi not in terms of months but not in terms of years masi in terms of decades adu nei ain thaje bada second world war amasung first world war madu ge hongna moi se madu da moi gi cookie singi cookies by nature moi they are nomads yumhong toiba jagam me kon chalaga chakta gambu sin adun British writers ni irambada mind to na hingna bona ba struggle for survival mate hingna bona raponi na they are so mischievous they are so brutal yam connotation ni aduna hariba kangbu sing je maduni na haiba gi British na iramba lai mayam lai maduda lai ba kangbu sing je na myui mani na chekki chalwa kanda lai tan ni apa madu wakhalo na malai ba aduga Myanmar da lehu ba kangbu sing Myanmar ga India ga tainap da lai ba madu tarif cookie kangbu sing machine kama to geda chonna kan gi India gi territory manung chanung ba adu maram modana mon khalu bade when Myanmar and India got independent madu phangba kanda cookie sing gi phangni khalui ba atan right from laiba Ukhrul district gi Kamjong district adu Ukhrul district gi hojina Kamjong district higher ba makhal gi port masita laiba makhal gi lok macha ma matu na khairaga khoi Myanmar ma India laiba sai masita gi laiba Nambasi village matu right from Nambasi village matu gi chum strip of land chum laganda India gi territory ga de kenoga akoi Myanmar gi territory ga si boundary si thangna bada si nakna bada lai ba si gi strip of land sai masi moina kamai to geda cookie sing moi dang to British government pirong gani kan British gi authority ni pirong gani independent pirong gani kan ba haitai adan madu chingdar badana technopal na chingdar ga khujar tin chucham be behang majati mizoram sida lai ri makil bel sai masi moi oini ne kan mado moina pihogda ba madugi ningdom pomba nungai hogda ba pelau tam mayam madun maram madana one Mr. Tintong cookie macha mana matam dogi mana luchinga mai matung in mayam changdana toraga British gi matakta hoigi nungmai kapa lut to mayam am to hariba Tintong sei masi mukama to geda moina General Tintong a very mingthor namam pi ata hariba General Tintong without any authority General Tintong sigi lady ba dream madugi mang moigi settle to be makhl jaga ma phangna ba have dream se sigi matung ina moina groom to makhl posina kama to geda yam chati makhl po nei ba tauba ya da ba phangde ma ji kwan to geda oi pisa myam khaina ba tu tauba to myam si dream ji da sum lak pa na hojikti madu ge do chi mapung mai pharak pa don tauba have tai of course it is quite natural ati mioi bagi chon sem mate natural ke koi phenomenon ni lai ro bana ina khuni ngak pa lam apipa lei bana lam achu ba lei ning pa have je human nature ni have but adu hai hadana who gave them the authority atoba lam am the encroach tong na bagi authority kana application ai lebi ingonjiri da thangna ni pas na laira de na traga ma yim je pi na ai ingonjiri da
hetem hani loksilakne hype targeti ma he doesn't have any legal authority mon legal authority late is ibam thokmane admain to na haide kangmu chingjina army junta na panma jaga maduda army junta versus democracy madugi tasal maruktrida kingba one economically financially poor oiba makalgi lairiba kuki kangbu sing dong maduna kama hingni sini kangdamida masagi e yo laga mati phang paisa duna chara tamni ibung nu puni khali makhali matam dugi kuki kangbu sing hausi te kama yam nong ai ba farta loiba free oiba shor man nong ai ba jaga ama chidida mai customer logi matungena amasung lairiba moigi brut moigi kana energy mati matungena moina samna kanda changjilaga moina hairak makhali pambi myam tha poppy plantation golden triangle myam maming ta gare degi hati more degi myam number 4 puslaki wari myam ta gare madan victim odena khoi na myam ama sigre jakoi loi khange ko lekai degi nangna badegi khoi kendra degi khoi gi adi manipur gi praja myam degi the hariu makhali sigi poppy thaba how to plant poppy how to cultivate adegi how to extract this juice from the poppy plants comment to bi hatang degi haibi ki basic knowledge e masim khangaga golden triangle to degi tugai raba matung da lehoba makhali bida dana somnakni fertile level lamda laga leiraba na haibise maduna leibada khoina yet ba habi lete but over the kana na mangond madu legal authority legal right pige na haibise ase ko hang matam dunai ata namdana leshina na hona ba chumni makok tang nisilaga ete hibba chanu hona ba habi mongdo madu laksilakwa habitai matam durida madun maram wedana अखोगी प्रजा सिंगदा अकाय टुय मैम हम थोलुबा मदुना हिंगबदा अखोगी मोगी मरकत कनोमा भारत संविधान अमसुंग यूनिवर्सल लॉ यामना फजब पोने अदना करी हागी हाब जगदी याम नोनिंगबा मना भारत संविधान दा यावदि फ्रीडम सिरिदा निंगा तंबा लिबर्टी मसि पीबे इवन वांगांग इबाइना खुटिंग थोपिये खुट स्वान तिंग थोपिये कन बे बट तोबदि फ्रीसिंग दो हाब इट इज माय लिबर्टी it is my liberty it is my freedom guaranteed by the law of the land constitution pibane but si ting do kadu jaga si mi amani leiba targeti mi amani di mamai de sokpata adu ob targeti magi right to my liberty se mase to certain limit to khang ting do kadu mane adana mata reasonable is mate yawado mane atna haibse mase in dialogue mase universal logi piba makal provision ne mase nobody can refute kana kum de jet pi adam makal pot mane the hari base masi onna tainabada kamata moi lekpadi yai hongi lekpadi yai but over modern maramodna ai hanagi already guarantee to leira makli right at liberty da man thogabadi aroin habse we should volley exclaim koi mapang kan na khoi lobom thoi but why every akoi gi sakar pai makli ai honorable administration why till now they remain silent why they are slumbering over their own rights matra slumber to tumina leiriman kai gi non habse masi praja sing kan na ngam na pa habetai masi koi khangman thog makli This is nothing but basic knowledge. Ado asi aina mayam da aina haje ningi si summarily akuna saina hajam yam miji samap to baganda why the wise men of India prime minister whatever lodi kanona akoi modi na different countries yam advanced but civilized country myam de chalo re they bag chakhun na myam to re sandhi myam treaty myam to re negotiation myam to re but Pikrab Manipur gi kamato 30 lakhs of people mi lising la khulla kuntra ka ta jaga se thoi makal gi community ani gi class it ka do why modi cannot give any proper answer ka do pi bungam tri mase ka do gi mal lak bho lak tri ka do bai no na hai se mi khutumun hangna makal pone mi myam na Manipur khakta na tan pitri ma hum khudum ka leba mi khudum ne ayam nang nei yam makal pone why this prime minister Modi is doing now Modi in tori se kari no ade min question tori se adu gi nei ba ade lan ha bi si di afa jawi phatta jawi mi shi mena yawi ama ati mayam yawi but hari miyam sindi akoina ubudadi general oiba icham jamba praja kan ubudadi lekai da leramba angang ani khanaramba kanda ahal lekai ahal am changaga angang ani do akoina mana lei kana chumuno kana lalmanu thira matung da khupang na mu tharaga nangsu matung khanaw yaroin nakuting to handshake to no haraga ponja solution pi but why Modi fails to give any solution to it mana lady ba maklani sit man to ngam de to bena Amit Shah khakta na hari yara president ke hum ko how long we can believe in the statement in the words of Mr. Amit Shah ke am thaja go to no habitu nei mamdi Prime Minister yes it's true Amit Shah da nungai ba mana Prime Minister mana lauthoki bele there are certain immigrant cookies in Manipur and they are creating this what to say nuisance fon banen haibadi haige chumi but obudi karamba cookie kanguno aduna maduna towe de haraga solution kari pina honarage se kama da hoji ho kan leitri there is no solution at all leite mogi part namo odi ba double engine hari ba BJP ki state le ba government sinasu assembly session da amuk tang khana se na haibada ba kama da madada moina no mo khaktang
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯟꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯛꯄ so many paradoxes ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯏ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ BHP battalion CP battalion ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯤꯂꯥ battalion ꯑꯗꯨꯒꯤ battalion ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤ as per record 70-80,000 ꯃꯇꯤꯛ +ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ khale 70-80+ की thousand की paramilitary force kada wale gi sen where they are deployed kada wale deployed to numi kaunu jaga deployed to wajala natragana national highway na highway lai national highway manipur ani galtan national highway che masing ngak pa che maming na tai national highway ni state highway na national highway ni national highway se mong tan chalan ban highway se it is the responsibility of the union government magi union government ki responsibility or the national highway je si kakte da kama to khuti posam da ina khuti posam ho na me am mam le pa da lai haidi ka suli to ba hogi ju ho da naga kangun sa di ba senapati haram ba di nam matam da sadai saram ba jina kangpopi district han hari se si bikra bel ta ma som la kanda kan di kakhalaga khoi jiri lambe lai ri makhli ka suli ta makhli akhoi gi kuki na ta ba village ma sa pi ku bang le bi do si pariyeng jira lepa ga gari gi flow se si bhaw ma da tangai ba da makhli chinjak pa laga do makhli gari sing bhaw ba moina ma da mong ta na check to na adi gi hadi mong ta na ma da safeguard pi da na laktri ke do no lapung haman ke do be no na ha ja koi hang ngai ne driver mo association driver groups na hare Swantam the Totar get the Chatpang Mora Hiram, Abuta get the command together. Manipur Presazi, Nushi, Miti Presazi, Nushi, Vermoina, Nushi the Verna Havase, Masi hung but the Yamna Lina, when a Pakum Pangba. In the government, Mating the Pangde and Hibiaba. But the conclusion, I'm no item draw to Via Makali, put them in Laxlapan Havase, Masi is the party running the government, Masabanate. Please be careful. 2024 matang chahi hai se thakra dang ara bani matida BJP ki incumbent ki masigi maki mapangin changyeng ati election lagadore matida why not say come on BJP ki election lagadore try to please the Miti community Kuki community to like to even the Kuki community was seeing view Miti community was seeing view equal treatment view the kokolo ani ainjago hoji Kuki de facto kan over makle administration matula padong to dem ni am no ito se man Kuki tam secretary leramba every department leramba Kuki lero officers come to get moi on the ground and chaki when highway dong na come to get a sakui safety ki in highway maram modna moi ki community level jaga ki ta ge hari adilu inta reng kal jadu targeti kai no what's going on adu targeti amit channel laudi o makalgi separate administration akhui administration leero na have se oidori na have no but now it becomes quite questionable quite debatable oi makal ponama lakwa have tai akhui pamede akhui khangi we all know that yam live makalgi angang lo chingni territorial boundary India government na acknowledge torba mahi ki boundary si mangoi khangi akhui khangi moi haidu jo koi khangi man kari no hai diam live amna lairiba Manipur ki the so called territorial boundary that now we are enjoying masigi je kari no hai India ki boundary ne India ki boundary is Indian thuga ye na hai the highroy kanu honor kani but the why akhun yam nungai da kanu have what about the emotional integrity of those people living in this boundary is manung jil lai makli mi sing dogi emotional integrity lainara ma makli mari cookie china kadawi why the cookie feels so scared to come down at Imphal kadawi lapung amdreno kadawi Imphal le mi sing kadawi cookie lab ta ba jaga chapung amdreno psychological trauma silo butan anaba hai bagi akhina government na kai tawrage both state government and the union government kai tawrage na bise masi am chauna han ngau pone ada hari makli issue sing jidi yam tamna khanaga do wakal jauna khalla khanaga do makli pone drama dona anga mana jaga am the gentleman man do wa nga adir wa nga man solution program na te it needs the collective effort of all the people living together sila lai ro kamu sing collective effort am changi anga mana etum lawre adana es man loire ha te then what about the congress ka head congress ha kani na Congress team jarakani we Congress people we went to Delhi and we had a talk with Amit Shah and Prime Minister. Akoi pinama memorandum to pani na hai to chomdori brasin. De angang dilu ain to pani hai chomdori bra. Adi jantam mande se phama go dana to kang nu adi moin to na habi ne. Kana go mo individual claim to biam khat pon de akoi collective effort nei. Landa haibana landa wari lebada haibana wari lebada adi cheng putopuna cheng putopo ina business to mona business to bo ina mantri the MLA electoral politics had kangmusina the emotion sentiment of the people matu safeguard to na matu port ina matu kham yam chelo ina masama sagi thabu tong na ba matam duda
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯖꯁ ꯗꯤ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯅꯊꯤꯡ ꯕꯠ ꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯖꯁ ꯋꯥꯟ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇꯨ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯗꯨꯅꯤ ꯕꯤꯗ ꯁꯣ ꯃꯦꯅꯤ ꯑꯥꯗ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯗꯦꯠ ꯇꯨ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯒꯤቪꯡ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯨꯗꯤꯁ ꯇꯨ ꯑꯦꯅꯤꯕꯣꯗꯤ ꯑꯦꯜꯁ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦꯅ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯒꯃꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯕꯦꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶರಣಂ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯕꯨ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯝꯕ ꯄದ್ꯃಶ್ರೀ